nawa lamaphupho akhombisa ukuthi wena awudalelwanga ukuthi izinto zihambe ngale ndlela ezihamba ngayo njengamanje, kodwa kunento lamaphupho lawa azama ukukuvezela yona ukuthi kungani lempilo ihambe ngale ndlela ehamba ngayo njengamanje, ngoba wena awudalelwanga kuba umuntu omncane and umuntu omkhulu and akufunakali uyithathe kancane. Number one, uzophupha usesikolweni noma uphuphe abantu okade ufunda nabo, uphuphe isikole okade ufunda kuso kudala, kwesinye isikhathi uthole ukuthi uphupha nesikole kade wasiceda. Number two, uzophupha umuntu ongazi ukuthi kukhona umuntu ofuna ukulala naye noma kukhona umuntu olala naye, umuntu okuphupha nje into ekanje noma uphupha abantu abangcono.